chan lo khada zema bok is KTP female band non lang lol maya amak katia zokina mizo mai chia hetingang thei hi hey kan nei tlema nam dang hi chon nei nga em maya tin kan then om loka im nine la ten oma nagalena youth festival apokan som nge a ting tang per thiam nia tin kan zon ha thak zinga manipur lama van choi vai pe oma an lar em ani rampum huap India rampum huap pon an lar pha an ni chu mizote a hen ka ot arwal o hina thin ka tia hei tam takhian an ron tia ben eng ma non ti ve zau ta mizowa po me che ben lang te po an ron ding ve a amaro chu rei lo thina ka ui thina amaro chu nia me che tan chonin ti tu neu le tho tu neu te atama le lama chonin ne chung te ko in ngat theitan lo chon har savia in karinga chu mi piala ma hei zembok is KTP female band anon langa ama in veng nuai branch KTP live band kan react to boka mai che band lang ngai thang o zoram chanite lasak nu wan sak ke chu azum om lo mel big thinian ka ria amaro chu hei odang lam de mai enge oridang lambik aron nei tlat mai tu na mi kan vocalist kan zai tu berahian angai nom ka tia tiang oran pa de big lak nei ang chi hi ngai thak an nom big an zai hi mi zai dan ron zir satlia onal takne na mi zai dan ron zir satli ai chan hetianga ma ni ofir tak nalde ron nei ang chi an ngai san om bik kabei sei pi lama anal katia tin an sanal katia music pon thiam naroe tiang hi chon kal zel se chu nia
na kum tu nang hun vel chang khi ta anam thei do na mara chu ne kan soi do kan mizo mai chia chu kan pi pu huna tanga in chunga che ti tur nga tareng reng boi phili tareng reng hi kan nia chunga chonin an thei ngem chu riat lawa ron kal zel thei se chu ka ti thina mizo mai che ben tha pa ngai han nei ve rim rim hi cha kom ngoi ka tia a om a rual o thak ka ti thin ole hun man nom vek ole